malungil oto songol mera adar belau lo reng setial BS program ra kausi sak ya wera gi momu le rikaya mal mera ar trigger roku no se il tun in mera mam se nombre que sandel girela a program ra kausi sak blanya telgi bil technical problem ra mesir ramam mauri ragi bombre que sel sor ramam no dia sabel replay ringi makaya mal le kor kumiu e agi travis ramam dia lutul do bawa gi toy mera aro hulu okya kana TMC yung milo to song mereka udile wilter ma campes el anguk temela bes el kausi sang ma kureng esra alda du rablur belar en alsilse en wabla da kuk da oitarwa de ngi mangara ela katangara housing ya egider kita mlamotel al sandel di ada du dire housing ya wabla top da wal kora arangalel osengela armar dilir belal wasitiang kata makararingil trum miliol blalo aku na itorium ang longir en ulme tira kay gidem na mokme de telat club selong adre drengi lo sa drengi ara dro olbira ko law akum dasweng aringa tele de ko ultaw de swet igam patokol time blam guk mol ultra de swem me dirga kada le mi selul de swem makame klutur muska olgion udile wilter makamlut statring tokor housing eda adu girel wasing ngaranga blam katmok girel tial malu bangara wil ko da bakil girel tial tokor housing era dun bela Kamal Masulang na Yoel en mal tiral blam delia mal kora amilingira te al wasen magaray mo sa beedel el mutel discuss tiang le kidel beklat agundas le kadamman logora adal al el mangir olbira lulaw lo tobra la seguida ngau ga deudol kumi binga kaman milingir se endin soagal gora motel gibel el madsit al togora al gotel duba lel tang alwida ul deswega ul mangoda ul deswega alwida cloud nir ngagal girel ma ul mangoda ul deswega agot tesra mal ulel temble understanding ang nagultura tingala president na press conference ringi ma atingira ado ulbira kalulaw girel tial los pela housing rebelaw esel gumtabe atoga dilulu ase malmokte gergida mol ngaseur tirigel nevis place del family se amletara requirement del logo dali e osisiulta time nagamo orit sa tirgel adal mabul dal sabil matigablirir e dal sabil afforda loan ra bankal momrula igablirir al sumum gardi falora igel normal commercial loan process ra banka development bank seigida lerul toya al goram le understanding na alwase a president Aurel Girel seigi Maseral ngusel $15 million melo wise yakmlo manlo sa marial wase kaya amo walela amo resolve tial issue ra a housing shortage ra bulurgeno le gundas tiang a permanent toy diagal sabedel di rulira vital ra malueng vital lo malay ludo tiang a malmol malngar tol morngar madala gundas mang akman milingir tial bil olbira lulal wasal tob ng amo ka beray gidel lolgoya a president Raul hindi gumes ringi en atigel mulwa sen din mal meron ko wasen lilutro lutil mor olbi sel touring lisel giralala e gambes at leri for it pack with the recommendation ringi lobanggela ul suelo aset kaungin ngil mo nga hindi tirgomdas wasem lo sure tatingela president el girel se raguk na kaul daswe lendi dilya tal toil wase alla adimla kabol sis bringia igel ngal swila kabel mental mo girela o mat maklela igel infrastructure maluben igel access road al mora arael mora igel blay maluben kat maklela igel aerial lebol ornya blay ada mo malalone mori actually se le seguida gunguran using seguida agora understanding na
Hindi nga gundas ng arial mu talbato, el bebi rato el dirga kalmasao del mongiraw doswe. Agurren saratara hiring al olbira kalulaw, en ngaringia adibay talmaral molmo, emlaringia tara statement talmaldura gundas ng na speaker ngat mauste. El goram lom klat kertilwa se aling a presidente lol mudadur kamam, kaya gira cloud nir kamam gire. E wai ablolo melek traigel el pramis raw alel wase. A mokteger kaludoda ang mamang mol masewer tirgeladel. El diagal sabil afforda a payment tra mortgage mal ubeng loan. El ngar babara erul dar tel mor edel dar tel tela al hadret tel mo raman. Muase mlegirel mon masewer tirgeladel diagal sabira igigidel toy. Hindi bumeses kala hindi mna alagaber ise rago kosngi altang alwido miweda ri kambes kumya dire kam lamsang sabil goret tanga di sel sugumang missing ise ya gumdas vetal 15 million na dil mutul mor tirgel sabila forder diagal tirgel diagal sabila forda play el waya au alela al radul maldu min di say gidaw da swel kali markong ulmas kamil kami ako porsel el somira tigingul wasa kalwida makaran Mo tiyaw di swim Maybe hala di ko di ka update tergi rek mara press conference sera Eli Wednesday. oh yung lagi sa Mang se president amna press conference ela sel bila olbira amna pas olbira kamulaw. Mel am lang ngara president Eli akmulwa se lamutul mo refer sige mo sa kanino se refer back lamutul mo routine mo olbira kamulaw ngaringi recommendation sa ngilo bangke. Le ngaringi apparently ngaringi meeting sera leadership meeting ni mo la president ma other olbira sera Monday. Sige del meeting at mlo niya agreement understanding at wasi president mo refer ni lamutul mo olbira kamulaw. El sige din mulsa rin ngala bebe ra point hindi sel ko rabel highlight niya kasi sigeigi del ludo del motto del mo brurara mo meliada sa basyo wala ba ding gima aran mo ayigi taga ka udo del morning mga asel ball refer ni mo el amori om sovel sige din was president ng ngara recommendation ni girel si el president lo si el al by Friday sebel bol mug trak lugo gam la to ba ng mo bilang ulaw ya following week meaning next week asel tarawih maralmay ya ol yang giral ol biak lam la reor tiagi recommendation ni betul awo mesra la with the boy ya do mesra timetable tiran giral la mo o tili say gidre la bela say gidra timetable tiran gidra adrab lo mesra timetable bela ko tiyo mesra gilo asi ela alway say gidra ngaranex ela Palau Housing Authority ma National Development Bank ay gidak tabalol madala kabelment elmo distribute malu bat kada mo nga amor mula application form misal obo nga kung ulme apply ay gidak local requirement ting ikatasal mo may etira mo review mo approve mo ko mo top dralon ila say ila sugo makawala mo malaralon ya kamo harara 1% interest of course sa government tidak mo kapira ikel bill no siora alo din right time ang arala awasi klunge ralo na up to $60,000 di ela say di akunda sing president elected ang luto bagay sa press conference Elia president malsao la say hindi le lo mes ngilo say dia ka necessary vote cap prengi CPM at su makawa income marka eligible o kay kailan ang CBM apply edit option bula si era sel su mangarala ang latar gel lang with sala president amor ule recommendation ni mol amo o musul ni hindi ka halik Chris kaya gidel ko sera lo kotlo mo utya ya to ilmlera buaya wasi ngaringa housing crisis tangaranga mlora housing crisis sel turm lo spenger mradele belaw housing crisis rangara arma bula ngidil ada leng ngaria NDPP ngaria udo diri betok kadam larong sa trito to the reported
Pala housing authority, membentuk authority, mengnatal report terus authority housing era blur belang aro katen million. Emna rin sir 5 million ang dingilu loan na Taiwan meraw alin. Ngaise. Mara housing. Matial 15 million ang dalila ikan murang arangaling. Also kung crisis, ang ngariara adal, masori low blay kasi ilmo blay. Iti ay kay lo sisiu Israel. Ay imo nga pala housing authority, ma imo nga NDVP, ay gagagay na po talong miyakal di del boy, di karole mo abli mo boy kay. Ya kabalmenta di alla ako rin sa sel nga alla was. Tadi mo nga siya interest di application rabang kay kita application obong al suko mali sir ka dia legitimate lu ay mara. Al suko mga niya claimant sel di sir ka. Al suko man dia kal enough earning sir ka. Hindi sa mga sir ka. Kasi mga loan ka. Alo 1% mal 10%. O para housing authority, ya other all bira kanulaw. Adi kan eligible mga loan rin housing authority. Hindi kasi mga tutula 80,000 na housing authority. Lengguk klebe, mase tour mara low spare niya kasi low cost housing. Alat yang kuk ngaral bla takat bakliling. Ngari atol diling karuba kay mal di omdas nilo kasi. Tiya kale pol di bodo labang ri lakal muklap tol ngaramang na. Lekam imagine ra other o mga dia ka steady income ringi. Makarang wali ringi ang walo ringi. Era tilay kita mal important tele kita mara lo mesin wasi. Era ikal state, era sel adorang seng angar alom. Amlaw ready mlagut mutya utma. Mo residential area ling laptop na pabier na olbil, ma resolution na mara ka. Tamna communicate om trin mara national government o sistem na mo ready. Ang iwal mamal kayo ang sistem na mo ready. Okay, ayagi the state tabal mention ang gudri. Di understanding na kasi. Ela agera kasi, pero tama kaya gay. Okay. Mela understanding na kasi, ayagi state world relation survey. Tinigay kita ako na needy family, mamla displaced active. Marco el amo ala tayel telam la diba sak diba idertial ida el amo mo sul mortir gaiji tira mo aplano el asel polo seigi seigi lo gornya ora itu hadere ma omro ria Mr. Wiltera mo akan el suku mendia ka enough income merti itu malam mendia ka diri Tira un mendia kabili dia kali enough income. oh lendia ka el mo al sibalano Kaya nga mal mararangil to go mal mo honest mal goringi. But honest. Dia ka role na governmental sabel nga outsider yan el tulasi bom apply hindi mo ay gel nga agriculture ma aquaculture nga ludo del dir nga madel hindi ka adal sabil apply mal gire dal mo gergi kringil hindi wadil gidel full ourselves girel kalwasi hindi ay sulwasi nga niya 15 million di ilay el moro na seora abul de matiga blirir mem da dam oklet tirgal ngania ududila mo apply ta approval na tira tama udul morino vetra 60,000 al blind madel malumet tamba darura 60,000 al blind blirir tirgal bialo pa dalam okre lata say gila concern na nga luay gelol ko hindi gilo ba art magumdas speaker wasi tiang mo sa baaman dia kapul sa baam Enggak, kung das ulang Mendiakal sabi lang kamal mental aulak mulman short stingara shortfall tinggal president dirga gisa asel lerer ngilmor olbilo asay gagidare amandation endi diakadil togora infrastructure togor kyalo asenta sabi elmo ngualon magumdas we ulma alele sel kumne procedure gumdas ni alakal bologiu say gil or something similar and diakal sabi am lewat tiagi. Paul beli aikal tokol moeru. Kamiana madir ngasagar sa gotlo alis luasi. Podbil moeru luasi. Tangarat tirgelo spera a help letemne displaced. Madamre del help pertil logio ang idil omrul. Government am asap siwai sa ikal list. El pay el bolche tirgalad ta negotiate ta magara. Esel guktara second partner ni labor tirgelo spe apply giril sabil mo umalar talon elal open al morang idil adal sabel apply le wala kurang sa dapat alam me adal sabel pera 80,000 loan agim sam
Nice. Mga sugong tiya parte tiya 15 million en sol mo knem del mortirgel sabila fordri. Ndiya al mortirgel osper. Hindi nga, kasi kita ba'y... Ndiya ka mamlew da sura alele. Iyoel ngamla talgibel tatsa talgibel niya maldim legirel seral bolong nga president makmlang mutar 15 million. Amle ko tol girel mrulo giwa Ministry of Cultural Affairs le sea Ministry ng Artiang. Amle mere del gandatra survey kural kabanor so pas kagalistara adamel tigelos pe ablay digasvila for ablay sal sum segilam le intention el mem identifara utmal mere mogosal blon mere kaigel toy elotto dia are still clear aigel site mulbol mere kaigel site mo mere el government tamo help murula aigel gid tial masadani alas ala bol involve government ya sen motoy. Hindi, Emergoem bid bora New Zealand ma Philippines ma Australia ma Marigel losi kaigel got lungil affordable in la house el saben del mile mem gador el oman trirar contractor sel mem malgeta igel blail in the rule waisel ngavita di del molgormi dia sela di mlakabol 6 months et rule 600, 40,000. mo aise dia dolgor sel klungel sel la kwase project. Hindi, project 2 weeks yung motor. el mead el momal arni el bornia timer belo lo gel horror con balin ngara bol sabil lora le tiloru le kalblay le gamo Sige kita montar. Selm dul wase lo. dia Embel gula wase ngaringa udude mensepe ekel kongir kau makabeta ududek. mo aise dia hal le bulgortia modo ora kalblay agi samura ibalaga banor ra ngaralo ngamlunguim gelta ela gila maralon mo adel lo ase ngaga disebegal up for 200 tala payment traman ay kalbla girel amle proposal bulgornya amlase one el building el ngaya 10 el single occupant el apartment mod or segel bulu ma akmong na 4 el duplex legal teliu durable ngel ma one family kiabita ma one kiabita margonge auren rumah alsela ngara 3 bedroom ma 2 bedroom bold or segil ma family room 4 I mean house 4 tela malblabol menay kal toy mesel bo adlo asenga kami apply mo kira ka el dura sen ngara level asben el mo mong malviga e gabanol si gubabir ngil mora aradra housing authority ngara lo ase Hindi dia kasabi. president lo ase tirga giva il disiran adlo spe apply e dia kalsil afford the care price malbul sa belol bill lo mes lo ase ko subsidize ay to ending mlamo marek apply kita tirga albornya ikalblay they don't even know lo ase truata uspe elang emergong emlamon niya problem ngilwa ikya In the name of crisis. ela tial 15 million. At yang orang angi sel torang bardo lo say be careful what you wish for or you just might get it. Ela kada mlay lu era kada mok kay gida la maro ko. Mela ul mangarngi tay gida issue to ka. Di ala ko mesra tiala entral address tiala gida mo sa address magalang address ni mla create national housing commission ako das ngora temporary body el moktegar niya mo address tiala gida housing crisis into the future hindi tiya wal 6 years akol sel el 6 years ako das o hindi well hindi 6 years ang temporary sa wala ka housing crisis short term anyway ya moktegar ang mal exactly kaya mo sa address awal bolo la address ni hindi ba hindi mandiya ko tingalo asing amot to daw siya program lo asing tirga kita ni family cook to para income even a 1% tertiral beringat tira abang kalau mau accept ni ala ungil por siya kita program sila National Housing Commission ala mo address tira kita program hindi ala kat albang artial $15 million siya gidi a clone issue ela El asel oboral la. Ay kel bled ata do rogo ati ngot ay kel milket mokrasi ni tradilis. Milket mokrasi ni tradilis sa kadang may galudo tong man sa NDPP mabebila more housing yan so miul mrulabli mi ko mo meleng. Ati imol sibela ka palmen tulong so kumiur tiya gid 3 million
alon rar bebi rar ave ay basen ewal basen tiang agim harai gel best dibis kumin motal basen. Pero apart del tilang, akyal 50, akyal, well, actually, dakal 15 million. Hindi na nga resell, like, hindi na kadim lalo ng Alpha Pinol in housing. May si. Ityal, la, adira kal mo address ay gigit, hindi na kalo nga ta interest rate ni, hindi na kal mo 1%. Itirgal dim lang malon ti. La, til gigit, la. Nung beto ka, hindi kulkor niya wase. Hindi mnakal direct el help para dolger til wase. Tospe adro mo. Le siral ko tro mo ultial monda. Abela din ka katal mo na housing crisis. Resir al top da corte ordel el merera ay ul dat dro kurbela. Maldu ay gat mirar ada government tamlali semboda ka yudi urokun wat bedia. Amni ko temla dream team. El masawa ay gal isyura bala ang eda mga may. El mol diga. Matmol men awdaw del mel dia ka India ka bol mereka ulta suralla indim lak dakat makliat letal lo yak niar mabulang madang akli. Esel de por sel tingala presidente lenga ka aku koreng sel senator to sel la kam nga sa siat tilgi bertiang el momeo ba infrastructure. Dilo ay sel bo ya presidente o sendia kan dia ka udo Michael Loy meti un million surplus el guklo ko el bu like nga regere kita dia ka atat tial bulog sa el la bol ka munday kal terum ya bay nga igel gut maklim dil tabol mereka rogi. Dia also almost isbra. Abuk sa government limbia ko ngali luasing manan ngani surplus manani namo irmar kal mona aktiwa say a question say kadamon na sera dia ka blidiran dia bol blagatak mona al sum kadamon el bora priority ra budget luasing tuwa da udo mo prepare ay gigil access road ma assure system aliching field ma nga klela septic tank ma o ay gigil toy al sugum bad mamrur ni edali edbor ni se igida agunda selen o mo interest al morio yo ele ka official menem kana en dia ka bodon se orgau lebang ga dia ka bol ngel gau len dia ka ure Abang kan murtro ur. se igi matianga dia ka sabela ka mental mo roy ngil program al mutal tara ka mental nga katia watiagi Mem dali tial 15 million al mo investment el mo alela sid manil mora permanent housing officer belau either mo ministry malu mo bureau lo mes ngira every day way gal back toilet tial tower housing a club gura igel botol toilet dos lengula de clear Akan pesa dia ka dalang akli. Nga dil sa igid al sum kada mo spare tial toing mo girel sel office el mo in charge ra tora housing shortage el mo try gal na sabil other or mangarang the purification el tial blue mabod maran masyora tora housing ela ka tora di bande idri akmulo sa kadok kumdia 15 ela ka investor ngil mo ngil e kadon mo tumo sa tora Kuduk mo siya 15 na next. ra 20 million na next bodo sigla mla mo babaan Salvo ka. Dia akiwa sa indikyal 15 million na hindi wa siya mo lugar kumutero. Government rela maurior leadership lang approach nilo say kadrulil molo wa interest rate merio yara ada mo apply umot ora pili. Hindi siya igid wasi. Hindi na kada matagal kasi trigal needy family al adira kal ibra mo 1% ng adira kal tial el olingi rabe kal buila adira kal mo bring til nasa kali wasi dil dedigay tratel gi bertial udaw dal mo kum mortil ay gid bukso ira income martir etil la ko ay ga housing malakal bol ko malbol ka atlet trigay gid al adal tira usti adal mo El atirgel la metoda reporter til wasi tamal الميجريني على أدرى إنديفيد لتو شيوباي تيا شيوباي تيا كارولي لمدو تيا كالغورا ويلفير سيرفيسز مشان مغاودو المشتري ياخد تلغى رأسي لابتري راسي كده مغران يميغا ماني لكن دي ولا مسسل هيرينج يتملا أنا كتير مرات أقول بيرا كرولا ولا نسوري لا لغة التلا لتاشي ديا كال سبعين تلا ديا كاللغة يصير أور سند بور أور كده ويب ko kita rabang dia dil tila igib aku ran sa olbile tamsada exempta gross receipt tax al moral businessman el girel tiak
Matial 15 na longon nga sir tirgel ka sila for the blind. Amal ko sir, tigil mo mo sir ko. batoklado mo mutra adra business. Maulak malgol was. Ada leo mo exempta tax ramen mo niya. Kung malak sa tiyak to el morning. Sa igila bulgorgit mula sin dia sabela kam mental mo roider tiang al sumong maral so adro nga sir adra ka blidi. Mabodo blakatak ngit to bol alin suma adra blul wasi. Ajimon nga seo adal dia kabliri dan dia moyor raurerem. Muko kita toel bodo ng lim la aro. Di seguida alas te lo senge que ikuk pura subject tragamos. Akunda son dia al girela aklolam el med masada tran atlet. Si Giril di ngaria housing authority. Mengiril di ngilul sang ikmultil wasi kabom rula jumeng. Yem katmo club lain sibi ira adaleng. Ulkum rigol ang mlaringa program tiale federal housing program ra asyo abu ko I see. asyo abu ko asyo all green all blue mang mlaringa program ringil suko makasi senior citizen e kadi mo fill a form tumis kablim tumis ka sa yol digal mamrura blim o asi kadi tinatalam lagi rin moral needy dahil suko makada agyaw moral wasi tial mlam katmok atim lakal nga swira imol ubul adar belaw melbourne os nga rakluko katabay la asing ita lem pesa gagida argument terma maul magi mundial chance tiyak la. ita mari a president tamno Taiwan mangua a Emil Million ngulmay ngulo yara NDPP yo se po mo lang awdaw dagi mis kumya will interest ma Bank of Guam mangaringa program ringil misada housing il mal toklu do ma president tamlongo Emil Million mel wasi boro omangidak mis kumyalon boro aser sak mis kumyalon ay gel udaw da ba imna mo to ka interest ngira il mede rabang awul magibring tiang agi simba bo si sibro si tuangan mendim net ngira politician ar mabula dia kal sabin mga emotion seri magi tilgi mga katilgi bulul tur sel tingela president wasi don nga sir til ngario ra 350 ilak do rutial mo tingela National Development Bank ma pala housing authority ikaduguk tioleng ringi di waise dia kangaran mot mokl LBS to il do mera adal belaw siam dem de swam gil housing authority magi yo breng na si ulkom ngaringa kim ko ra ulgar ngirap tru kau po kam besari ako subject ta I see. Kira adar belaw gotulungil bilut tiar belaw. Sel gol wai sei gira kuna sei gira kada mlo gut maklia balwa dem lo di sai gra democratic form of government. Emlo gut maklia constitutional git. Elmlo masaba akar git. Mangaringa igel bata sara al sel el protector gira igel fundamental rights gira adar belaw. Sel wan rakot el cloud utelel ngara al sel sea sel due process. Hindi kawat suma kamot talaak hindi kam guilty ngari self presumption of innocence innocent margo mora anti proven guilty ya korta mo guilty se one rigel fundamental right el gire el mga volve protector ni len hindi kal sabela al misisi el makabalmente el mo basay gidi malmal lang ok ala abrar el kuk malaya berula legal malu bet mo sperngil el malaya for personal gain el morti ang ulmang importante say ak madulay tiang lang ngari akta ang algal belaw ngam la mlora huripi sera la mlora huripi alora al meso is per airport el maral merbela ngulukte mara torak sa makitel ka bela ngara kalbusra huripi se ngara ulah bangalela April mela kadra maral amang wa ale rulbuy lang ngara huriping lang tilo bra news lo si ara dalang gelbuy gamlo siga dar la arbela emlo kutmok klaudo we sendringin mo lo si kabom mesang kay gidan ngalaga mesal lo si ngara ko usper ngiran la ngasuil buto ka to ko imla madung na do mesing na social media kaya kalmal elwal ko na to ititiar to ko mo masada sa dim dia ngila alwi gadi lamde atilang ngila atil malyalla madum akila la karmay siya ko tara to ko di ngari ako nga sing important ka gid magalwal wargil gira tiar to ko siya gid ro say kaom ngalgal bela to dal mar Australia o bara horiping o bara siaban mo talaak la
acum se seguit el tocoil wase kawa innocent until proven guilty seguit agir el guideline el government revela que los perni emergo ngamo mesang gel bui gel pungar askelel o say nga a right ni le violated at least sa extent government mo sir huriping adi wabelaw you are innocent until proven guilty huriping adi wabelaw ngari office of public defender either adi lo mes lo say ay ga igil el treta lang accessible ang lorong kal bui era isal mo kan nagri le siya judicial system ra huriping am sa dari mabal kalpus ang mokal puso sel hindi sa igit ya kumis mang beto ka mental mal wala mal mo ne o wasay pero gina ba kasi esel duk process ang takardi officer ni Di halik iwit tiang kamsa dara social media mak mortial. Diable posting ya Merlin di de. Itiat ging ya do tirak hadik iwi moring sini. Ngwaseng kagi da Minister of Justice Reinaldo Ilo mlamet gingel mal blakatak. Masih ere do mes do ngi ratman. Engel kedel blora tarablu emlas matkoy emodame mongmoglubus. El angelbus emrural ngelel ma albaldil. Erem bololas maradal el molso ringi ya minister tinar ur lol ngesortir. Tara umil suwa melida adar belo. Si alisa tigingela minister justice sumdia kalwide. Alubak mistake bom correctra. Dik tiagi del gulung ringi ngara social media. Mar adar bela urogul ngara Facebook amla uwiter tigela minister justice. Wasi ere nguk mloga me. di Makara menteri kita om tapi ergi dirwais. dia ngora diri kal togra korta lo sen nga guilty Tilawag trato, hindi nga kalwidra o nga siya nga malu yung naniya at toil nga news yung toil waseng gal ada at one time yung overall mortigal bulis. confidential information Obo Minister of Justice al sumay gemaral toy. Kerja spera ada sel pala dos per yung barako. Modi kal adar bela modi kal bul. Say gira telgim tal sura dos per. ela so anding officer bela nga Manila of course ang lamay ka taktul bangal kalbuy ga mung dia kala sal matengal wasi wangaran at least ka tamtengal wasi government tangarnya na agora matengal tekelen kalbuy di Dia ako ngal kakambes legaman madinit ko rakabal maintain nga kasi gumesa at tora ayway kay gift government from Rigel regardless ratal malelang kalat first question na family mora ministerial secretary of state from Rigel was comes permam na senggal ngalgam nga sengara status ni lese aurerel sel Masay gila gumda sa umalgorngil to ko away dulo asay regardless asing galbuy ng giltin dia ang kaskalang en girela government trabela will find out a status ng ilo ay sa ana say gila gumda sa lela government rulis to ko en gigero ay say gili hindi ko malgal dulo asay forget it dia ka to kalada ma ay gagil statement tablan uywa wala itu nga tumiak paseng kora disappointing sel podreng selo isa igi delen ngwa kora di oiti sel la mertela ade regardless ra talamal lam tamali mangarangplen and you have to go through that process akum na sen gira del so cliche igi del merakaw mga kamarbek la ade melo Mo seleng aku aksimbara ka menteri kita bol dil kerkik rarungil. Lekita dia kati dumir roh. Kita ada web track langit. Di sel web track langit ya kabel kita ngarnya iman musiga adralla al mengo suka. Mbai sei kita kumda sunya kabel menteri belam la tomir. Letirgel lingal bui gabu girbela. Regardless luasing ngarantil melli embu girbela or sera tembela sing kior kumer mereder bela taram nora polmo sing kior atarbe. Shake it right the protect me. Menggira la government lang kaktumalat talamal la kaududek jasa mura public defender mosuha malu bentut ki adralla al moswi akum da sa government tamla to mirsay matilgel adal ngel adadim letil mosigra adralla unfortunately ngel adralla am le president belaw mo kadam la mix ay kaktumlol to hindi ngesol ngirel ngel buigel ngu mang akora dingul morisel ang
Ak mo simbay at sukum dia ka dolaman mortial government makasakli kay Mr. Harwoy udeleng wal kora government kita di oitil dia kal makasak. India mal manalo ay say mal club multilal tol di regen di maka mal dirga akmal dirga tel tora housing amal di tliya crowd the swegale akmaral gor omdas lo say I hope the president tamongil el masase la ruera malu be bol blagatak lo say tia dia kalbora ara adel dia kal sabil affordra lo malbuk bolado lugar say gider to le ulak malgol way say betol to madul malungir or masedringi en dio mrula dia kan maral way say gila kampesa agumda swing dia boltaut se toilo say agabalmenta transparent honest mga magtikmoy kay gile margo Dia ka kumtas yung club kul to il gider meruri. Ako ang ako sokal go kora ang ultro il mem kadam sa tangi at tingira adra EQPB. Leng natal do sa tangi mel muterland dia ka antara igel do sa tangi momreken telew. E dia ka smodim so din muter bring it up mother belaw bolo ngil lo ring setya. Ngaringa lul belaw wasial sukum kamora akabel metro ora kuspera akabel metro ora. Engo alisir ka. Engo mo apply ra permit ka ora EQPB. Ya obo nga EQPB odra au mo mula ikel ku ngaralir e ungelalla. El asa ikidel ngara agirel makatmok lekad ko kushel babiel blal ngeng nga EQPB ko kul mo ra kabel metro ora makata ku tia dol ka tekerngira alisir ka. Matuko kwasi ngarge EA geng EIS makagoto dakta ko bay sa kabel metro ora zoning mang mese kutmok mongil en tobo permit ka ula aksel liser ka ulbis ka kabel metro ora malubang atme el ang ngarge ara adar belaw lamok med tarak mutarak el ngila liser tire emeleng lesel tal mwali sa era makatmok legal to ka stat meleng sego ke SPLA betumeleng ya kabel mentra ore-ora mlamo awana ingi ma EQPB ratletelela ore-ora blur menggal at ang kay gidra bol oleng raliseringi dimleng raliseringi dia kal sebel medelia karkaringi lang mo okra EQPB dia kal sebel mo at tate monoringi lang mo okra kabel mentra ore-ora din dia ka adal oklia loleng Mandi akum daswe kedem latal tu ibai kal babier. Mga ka masar mo kora haul makora bring tian mergi. Kita tial di nomor kam sadar mabu. Ila tial kul gorni ya kabel menta mga bur rigi. Tiak lo ng seor gi. EQPB mlata bo ila wasala kam relit yang ya kabel mentro ro dia kim kangerang ka. Ya kabel mentro ro asin dia ka klisi iul melgor kamam de tial kal ngar eliu. Hindi ngal malengar alis ringin kay kita rati lo lengar alis ringin di malengar alis ringin merela makabel menta kumdas wen girela so kal bring ay gal waiselen girela other remains e autotoklitel government special prosecutor lengal suma special prosecutor e kal remains ka moiteng adi gidel tanga sa edel maloy ka din remains e moiten di magarang ya klololbil le klololbil adi mo awana ara den girgaw ito ko nila PPUC mo olbil hindi mo awana mungrara public auditor yung mga ilmong itam yan malclaw to ko tingina ay katamlol maklaw government especially rule order luwas hindi kal sabel mo ora ngidil ngarara at may malakal mga kangiray kal tablong ay kal tablong am lamo ka ko ay ka ng okra long len plastic may gal housing may gal kal sa mo ora sukum kal kangiray kagid pa pira kam ko na otyong de fuel gidel service second mga nga sol purnileng Dila tabula ras. India ela agureng sra ela gural me agureng sra tara debate tra senete en maria obsodil giril tilai verto le a senatos kobonga diomlem proposa amendment lo hace le bol daga EQPB ma radara housing authority ma radara
PPUC kirigel kang geste raikal tora infrastructure mulmutra omrelera septic tank mal leradra a PPUC il gotopak technology ra ongil septic tank kama leaching field ending ngaltang ungil technology endi il bol merek il mulma IQPB il disapprove ngiyan dalala expense na mo ways mga say bol da ay gigil masel bol reach sa conclusion na sa ngaral technology ngaral system po suspeni elabong al mere na uriyo na ikalblay kaya to debate at albir Pero housing. and gimle sa given morning a close debate ra dong lilos ngaram kad mo involve edel branch mga magardi orang seringi madangel wasay Kaya disagreement tilang na agal ka nga even na luwasin nga na ule ka doon na kay kalto. Aulak pagi kerja tora using makti malgor ni. Ay kay gidal technicality sa agal gire dal ada dure al time. Girel mla mo mereka ay kalto. Leng nga ka di malgor asay. Brelia programmer mo sa bela adal wagin al mga officer governor along asay. Nga mele puspera blay. Ya gobernador da klil dulu asin ngararay ka sabihin. El dalia sabihin mo agisan sa malbol. IQPB marogul to Sa kanila. mla mo mereka igigin. Elangan kadrogis tial system na application mga nang emergo ng oklem ngir gaul mo apply. Edia who knows ngel mo apply la dro mga dala di sel application la di asbel filler ni. They don't even talk about that. Egu bon merek el ministry el dula sa gimnam sa application na raw erul Sunday agi mo ministry ka dia qualify ese en makarase kam di mo ri segal mere Why siya? malakadar preach malu weda announcer bar bulu ase agi mo nga sir gel gaso in marabli lendia al marato Alto. ada Hindi at kaya gili gara IQP makoro state at dire laktiya gara follow the issue sello sa niya IQPB ay gel dilo sa cumulative environmental assessment. Laki mangutial trulaang raar kamais. Se tamlali sa ni mga proposed project naglalangay mo feel ra kulada. Asal da national government, Michael national ang ula national, ya IQPB say regulatory agency. Sel da state government for state planning and zoning or State Planning Commission. Siya kung tauta regulatory agency ra state government. Ay gaya gid tablo lobby sa QPB kasi imrelia portia trula aro gital kita area. Imrelia di one time environmental assessment ro dokta kay garo huy medi bode ordonalia impact ra flow project at sumang kadmam niyo agree ako state kasi kami ngoda interpretation ra kami ra la hindi ako ay segid ya umiwa martial la sa segid la mangguk ngaling segid plus am to say hindi ada di motir lengaring ira alis agreement el wala say ada mo may alis di motir mga tmok lay gid requirement tra permit mangwaya la ako say ta say hindi sa maral ngaral la therefore individual applicant low list holder di motir mo lay gid hindi tiya gila issue. Kung ada kabesan masih maal adu ngirel gir. Segi. Tamla ngwablal bol gataw. Margo ita ka babengel wasay. Ngara next step pertiang. Olbihira kalular tol government mo intervene, o president mo intervene, ako sa state level. Ang sabela olbihira mo intervene. I mean ngidi to kora di Star Trek mo ngarang malo lamol ma adu len suman dia kalway siya dia kasel masat kyal to Man. oh siya gebro sperni lembral to len to kar adul nga aware ar baby ar adul tamna investa so much money legal listed dia kasubari len tirgang am retire kasi gimul diktiam bol start akora siya bay mga tel mo tamla investa so ulgong ngal to tamla matangay LYC gibi kala ko ram langi lal mol ko ra say ba dudi mol sel bol lungi la process ko nget tamel ditan Dia kira masa point adra IQP bila gal ngaram elal suguma
di talada mo aplara let's say tel medra WSTC ratida el momrura mungaral be bulada be en nasa el birulia mukigeri en marco diesel bol affect terngir tiala a diesel givel gegar el basio diesel barnya 2 3 lo sisiur tol murusei en sabiam ngania bol Aba, ngoy say tilaya ko ka QPB o mes ngil wai. Hindi ko state kalmet o tiyak lo mes ngil wai say. Mantang beral ngania problem la podo urol gi Ala mera dire ko wasi. Al sugo mangway say dito ko. Tirgel walam la ka fair warning el mortirgal adam na may galis tiru e. El wasi ali gamol mol amoy taw den e margo e diak se be malwa permit ka. Lagi lang ngari sige dal dadu raw e manakal si sa bangi. Makmas ka an adal kulungot adu ngil girensi. Ngerol metalak lu ora la lisri. Ratarak. Ilat yang mo ngeterarak. Mumla mo ita aralablil el melengaralis. Ya tiltomir. Namo tiltomir ti alis leng. Ya abalmen takmal dia kaldul mo rarni. To se bora koroste, ta koroste se bora EQPB se bora koroste. Mera kat all. Hindi sen oversell tingin la a senators ko bang alwa segam ng wildoda. Ya kung das wetirka na mos smart ya leadership meeting. La cardio da con roku ya de por sesión el mistake at statement ro so do ko atilbir. Do ko atilbir. Oy, era seguir mo sa dalgi se dire ikel ko ki agency na government. Amot magat ko si kada magara expedited kaya process. Sige mo lo si masel la das sa application ni en EQPB sel ko kulo EQPB wal marare mauro rabang kamarare may gagi dal ko PUC marare dia ga ulak Di kundas we kambes tila igidi a crisis. Tila igidi le process a crisis. Il blegi da dil bi iba lo sa da crisis e bo igidi kada gulal dul wasi abli me mo se mi umay. dia mal maral waisel kida mlamo omgoy gadir ga koltal du entrato sel dia understand niya igamla mo tol dripi gire don mlamo bengel in fact a president awara bolola sel 15 million ng amle gire to da to lo se mot bokro mitam hindi la sa sa ria ro ay dum wasi dia amle start nga igay gidele displacement radical family radical list nauri tun mara original land owners may la tirgam lamo mo dito or di kaya la ko ni magatam lo arot ang mga the first reaction asi lo siya dal muk talon ra tayo kan before ay gidel ro illa ra ila gi mo sa regulation mga rakten may la ka double do ringi e margo am sa mok lagi next ba dal kakaro sa tretela do wat yan ya gidel tleta lo niya gidel sibe la atala tleta la sa dia government mrula ablay dur tirgal alam belsi sa bani mal muk po sa ibe tirgal gidel adal ya ka sabihin haro ay galon even mo 1% meryo anda ka sabihin mo haro Halik pas kami wa train of thoughts ra kabelmentary. Leng tiagi del togol do urgir el alsil sa dia kal katengi del ruli. Kita amlot mage rulia marin sanctuary. Mang te dobra kabelmenta di lu dia kalumila te dobra wil mol mu trabolungi. El akamatengel wasing ra subject ra kabelmentary. Mong ang itiang dia kal mega manin mergi. Dia kada subia at all mongil edredli hindi white tal molgonir housing a investment tergida dia kada karen til wasing moto ya se a train a mind tergida kada di gober rule masa a wit toy e dia ka zooming ni kadi gil direct rogil mo at the end of the day e kada wasit ya kale lungil ku te change ri emla mo itak to lu de transi le kada na stop ngara magara lagi tel ku mara eleng dimla ka tuhil kut makrida maigel mle o urgi dra to raw do sera da stop ringi adi akal atter ngi maigel o urlo su kore alsil dia bari elang laster ka umila adi atem ata ma change malta situation ang change hindi tadi akal start oy mung di umil di ka ko man mo to kol di repeat o gire del mo kore di nagamal di hope for the best el gire tal to housing maral lomdas lo así laboria permanental office malago til isure elang e bol marega asen kyo bol marega
Guklibon Sisbab SL government, e bolong da priority housing bola al partnering. Malui raga from there, e guksulu tuma da dul gire, e 15 million blal bola. Let take the campesa gulgorni. Dia ageren tira ada dulia blai los pegilon. Embergong ya a twins lerer ang algelang Amerikel emlusen melasi. Mergong lama da magama me mertem ititil al blai do warani. Dia kasbe da legislator da clear. Magdabay di Brussels wasi. Nga available tora government muren trim kernil morsel sabe na affordable em top da gil model. Ya utbra government. Ay guklemetar adra government tar sun mulborni. Muludo dol mora government tra ay gel belu. Malu beta dal nga kwam saiban mrigal gelta sorin mebegation luren tay gigi. Mangal gara school may lebol program al dal bagar ngira every year. Laka vivo sa ngir elang egukol merege iti egukot pick up ngata. Last statement. Akmalu malala singiran mo Yo mesle sel le report say gid le water housing committee. Alam came up with 244 displaced families. Magkano di mo article displaced, hindi ka mo article needy families. Tokor tirigay adi care oryo. Hindi ka sabi mo di magisin mo kaya adal o madar gel magkano blam spend a life for oryo, magisin mo kaya awan lang. Ya tiram na mo plagata. Hindi oy makwase. Tirigay ay gay di basyor along marwa igan men me. Ay gen mo ako model tirigay. Practical to ko. Oh. Kaya di mlama to Sige gagila ngira klan na offer out me biang amu belen. Jago mel kumaya. Leka mo lo na udo mo ita ka sa lo na udo ya gijables. Mle talsiga nga gim ko ram sa dra to ko ra. Amraring gdati motmul ka to ko housing. Oy. Le ikaya adol tirak rawa tingin merred len crisis a crisis as en kotong arba pal monday dal ba ari adal bela. Otro narba priority ni sure. Hindi kal priority ra ni din ngara. Di priority om lo ko. Sige dal gimti agim mom tabri. O multira krsel mlam kat mokla al morbe bula tebla. En dia kal direct termination merga. Hindi imor oya ordinary mora NDPP mang miyor ragaw mora NDPP kama mamlat tal gim ngartiang small diesel loan ra agriculture. Obo morura loan ra agriculture. Hindi gel ba viere ko spera adran laan mo. Ulgum mencoba government tergi beruli tertoi mobiar. Direct ngaria tol dilia gambes el giram lo maklat ka de belau rogui. Om gedung om badre om dengareng om ngarang ik adar belau. Government terbela girel misemes merga ulti merga obatti merga ul gilti itu kau kan bakal buso om tabe erga. Dia kata rata yang bodoh kutu irangal gerbelau se بالأول يقول قرنيل واسيت يا قبل من تلقي دول مقرنيل جيرت قدوم دنگرين ما سي مال كلوب يقول توي ما قولي تقدر بلاو بول بتيجار هم رأى درنار بيتارقو إلا كم دول واسي إيرين قوك ملوك البوس سيل ترابلو ما قبل من تلقي دول بالي بيتي تلقي لا ترسلو بلي لمبولو صاد رارن الكير لكن أنا غنيا هيسترير بلاو البيبي رانغال كبلاو لم تمال مقدم لهم لا أرتير Intin se kita gi bolngi trim la kaldu luase moria kubet sra adra bitang mar adra bitang umisangal gerbelau altoman man toribio man kasole man alrambang asaw edreli osisiu services en mortir hay que ahora dimle un deswam teder el al talsiga aquí o mes lo hacen se la ngaria uldas vengedro olta uldas ya bebila tama gi bedengelo sing lagi akan melemal taw deswam malubang hindi akan ngalsen momdas wurngi magi blolo liter kumi malangari au deswi wetial blas el dingi diladen agi bay miltigeri wasatara klol mondara blur bela atgora utma magi mangat mokor kumaman mamut urar adar omluk lut mosbin mertiang malangari akarbi urgirela atgor omluk lut sepe ulo den wal morakambes como den wal berngak Lalu kamu dengan bertial belai, magi utmok lah kerbiu, yang pokok selmel sande, yang masuk aman gua ada om luput mertiang lagi ada tu, ilgire lah tu orang om luput mulai belau,
Mumbos vela stater kumul kut bokla utubeng yung mablimyun boring at ng atlet. May ika ko malm sulang, say yam de kausis ak, de lansils.